to the big boss who will give Northcote heaps of money today. I've only got a copy of our song, but our song is in Tongan, and Edmund will help translate it. But we're going to do a skit, and it's going to be mostly in Tongan, and we don't have a script for that because they will just come up with what they're saying on the stage. So, hopefully it will go well. God is good. All the time. All the time. Say yes to family. And say hello to the big boss who will give us money today. And that's not a gamble. Kaki kaya nga di se no ta ka ta si o ai. O que sai ko si ta ro pleki. O si fo ia wi se ala puru. Io. Ka ko si o ngari go fe a fa mui. Boa. Kaki va kaya nga ko ma fa lo. E o tanto ko di fu moi fa la mari e ko no ta lo ta mari ai. O si fo ia wi si ro ga pa ro. Ki va kaya wi ha ki foi se do lo i. Pa mi ta ta wa di pe. E se ta lo ya. Io ko fi ta ha. Ki va kaya nga si la ki ai. Yona. Lo que cada uno se espalma va. Hasta los pompón que lo han quedado. Ya, que ya de aquel que lo tuvo ahí. Capaz de lo que tú quieras que lo. Amen. Bueno, nos vamos a morar. Ya que me hago que me hago que hago. Ni, porque no te quitaría ahí, no. Sama sendiri ke mana? Hanya salir ahí con los sofás. Ahora una sentada y un día. Leona. Ada tak siapa masih sih kalau kumawan sih kaya itu apa masih. Apa landscape? Ki boss ka ai. Masih. Siapa yang kira kamu itu? Como mata iba directa amor. Kau yang kira kamu? Pues no son ahí como. Aku ni. Tu que mau ir por el corema. Kau kita hidup los kau tiga biar dia. Kalau siapa que mana itu nak ibu, kau dah kata mahal ya. Kau bukan pada lawan. Kakek play kakek ini kata kawan. Masih malu apa tu? Masuk. Nak tahu siapa? Pakai kakek hasil dulu dah hari. Pues desde aquí ya que casi no, ¿eh? Oh, tak kisi kita di sini nak tahan tak ini. Pues está buscando millonicos al fondo. Suatu ini hebat yang mana itu? Pasal si Tati. Si. Apa kan dia ada sama kita kan dah tadi. Kepala. Di bos ya. Si senior. Pribadi dia kan dimui. Di play mama dia yang kata senior.
Sometimes the kids don't get lunch because the parents don't spend their money at D&D and casino. And some parents, they have no idea what's going on through their kids' head, and they sometimes lead to suicide. And wala tolahi pe o e aha koe ni. Padaone pe nga mātua. O ki tau tolo tau pe te tau lava tuangi ata whekau. Ki tau io ke whamiri kai kai ke poro. E koe te ilo toko la, o e suicide kia honi. Te mau whae pia ki hiwa ke whaosia te mau aiteni koe te tatini. Ia nai koe hiwa mani nai whao pe mo whawhasi. Ke toko tolo koe nuku nau tāpea. Ka mo pia me pekea. Ika e kia mai ka whakatai hoku,
youth me So keep on. onga harmony. I will be going to the judges very soon. Basir, I think you enjoyed that one because the reason why what I just said, that every time I go to a youth event, and this is the message, you've got to speak English because these youth don't understand what you're saying in Tongan. What Harmony has just demonstrated on the stage, these kids here are lying to us. They know exactly what the parents are up to, and the way they had demonstrated on stage there goes to show we've got to be careful what we say in Tongan, because these kids are picking up very fast. From our Lord, Kamotolu, you've been a more harmony, ki whaofa upita ho mo skip kon na vai, ka tau hokat le vai ki loto tonga, ki he performance hono